Horchata de xufa de València. Este líquid es cola com a ingredient en les cuines del xef Quique da Costa. I fins al 30 de setembre poden tastar plats d'alta cuina amb este tubèrcul com a protagonista. I allà als fogons tenim a Manu Lajarín preparat ja tots aquests plats. Manu, com va la cosa? Sí, Maria, la cosa va bé, ja vegeu, estic a punt, ja sabeu que jo sempre tinc que mimetitzar-me en els directes que fas. I això, que com vos estava dient abans, la xufa està ja cansada de fer només horchata i aleshores ha decidit i vol veure món, vol reinventar-se. I qui l'ha ajudat? Bé, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen de la Xufa de València i també els restaurants de Quique da Costa a València. Tenim per ací a Ángel García, que és el xef executiu de restaurants així a la zona de València. Ángel, bon dia. Buenas, ¿qué tal? I anem a veure en ell els tres plats que ens ofereixen en estos tres restaurants, que la seva base o un dels ingredients que s'ha colat és la xufa. Per què trieu la xufa y com un poc Ángel es marida en estos receptes? Bueno, nosotros utilizamos la chufa, puesto que es un producto de nuestro entorno, ¿no? Y Quique siempre ha hecho mucho hincapié en utilizar producto de cercanía, ¿no? Del entorno. Y nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más versátil de lo que la gente está acostumbrada a ver, ¿no? O a probar, ¿no? Siempre se utiliza para hacer horchata, dulce. Y nosotros nos hemos dado cuenta, mediante diferentes proveedores cerca de esta zona, en la zona de Alboraya, Almásera, que dependiendo del dulzor que tiene, la podemos aplicar para unas técnicas o para otras. M'han dit, Àngel, que gasteu xufes diferents, que no són totes les mateixes segons la recepta. I això per què? Bueno, principalmente por eso, ¿no? Por el dulzor que tienen o por la calidad que tienen en sí, porque dependiendo también de la humedad que tengan, podemos extraer más o menos jugo para diferentes elaboraciones. Pero bueno, el proceso más o menos es el mismo, luego a la hora de hidratar y seleccionar el producto más o menos es parecido. Però tot com pans xufes, això sí, valencianes. Aleshores, en estos restaurants en Estrella, en Michelin, ¿qué anem a poder degustar? Por ejemplo, así. ¿Qué tenemos, Ángel? Bueno, aquí lo que tenemos es un cóctel que hemos hecho con base de chufa valenciana y principalmente lo que hacemos es macerar esa chufa con la cual vamos a sacar la leche de chufa con naranja, con canela, luego lo acompañamos con brandy de Jerez, que la verdad es que la combinación va muy bien, y luego lo terminamos con un poquito de cobertura de chocolate negra. O ni a chocolate ni alegría, ¿no? Sí, siempre. Quizá este plato es de los más dulces, utilizamos una chufa bastante dulce y bueno, la verdad es que el resultado es muy bueno, me encanta el cóctel. El sorbet el tenim per ací, ara altre postre Estrella, un fartón. Mireu que fartó que fa més d'un pan. Sí, és ben gran, ese. Bueno, este fartón es un fartón artesano, lo hacemos bastante aireado, ¿no? Que tenga un toque crujiente, hojaldrado, más que el que estamos acostumbrados a ver, que es bastante denso, y lo que hacemos es rellenarlo de un helado de horchata que hacemos nosotros también. La gracia de este postre es servirlo caliente, que salga jugoso y un poquito crujiente y que por dentro mantenga la textura del helado. Voleu veure-lo per dins, companys? Sí, clar, mireu, per favor. Mauro, ens agradaria. A veure com és per dins. Això és gelat d'horchata, ¿no? Sí, ahora viene muerte por azúcar. Hay otra cosa, bueno, típica de aquí de la zona, que es el cremaet, ¿no? El cremaet, nos hemos dado cuenta. Això no feu a casa, xiquets, que és perillós. No ho intentarem. Quemamos lentamente un licor de café y lo que hacemos, ¿vale? No se aprecia mucho, pero quema ligeramente. Y lo que hacemos es, una vez que está bien quemado, ponemos un poquito encima del fartón, ¿vale? Que le va a dar un poquito de jugo. Fartón borracho, ¿no? Sí, un poquito, solamente un poquito. I ara t'animes a tastar-lo? Per últim, Àngel, el plat Estrella, que això crec que és segell de la casa, que sempre el feu, sobretot al restaurant de Dénia i ara també a València, que són els tendons en horchata, senyores i senyors, que en un principi jo sé que no sona molt apetitós, pero sí que es un plat que funciona y que, vamos, arrasa. Perfecto, sí. Bueno, como ya hablábamos, hemos recuperado un plato de Quique da Costa, de Dénia, de un plato del 2014, la temporada 2014, y en sí consiste en unos tendones cocidos en su propio jugo, lentamente, que queden muy melosos, y los acompañamos de una horchata trufada, ligeramente. Anem a muntar-lo, Àngel, a veure com és la cosa. A veure com quedarà ese plat. Sí. Els tendons, sí que a priori no és que siga... La textura es muy, muy melosa. Un plat que diríem... Y para esto hemos utilizado chufas que no estén tan dulces, puesto que queremos hacer una horchata salada. És una horchata trufada, crec. Trufada, sí. En el momento que hacemos el prensado, le ponemos un poquito de trufa, dependiendo si es trufa de verano o trufa de invierno, y lo que hacemos es la cocemos, de tal manera que el almidón de la propia chufa dé esa textura que tiene tan característica, tan espesa,
que la verdad es que es muy llamativa. Ligeramente, un poquito en el centro. Mireu quina pinta, Marieta, companys. Sí. Ara li fiquem, què és això? Bueno, esto es una gelatina que hemos hecho con el colágeno del propio tendón. Los tendones cuando se Ajá. enfrían se quedan muy, muy duros y lo que hacemos es rallarla. Entonces tiene esta textura tan llamativa que lo que hace es acompañar al plato y le aporta diferentes matices, ¿no? I ara uns crotons, un cruixent de pa. Un poquito de pan, pan tostado y trufado, para que también siga manteniendo Pa torrat i la dinámica trufat. del plato. Mhm. Y para terminar, aquí ponemos I la trufa que sos també meleta. Sí. Quina combinació. una juliana pequeña de trufa de verano. Bueno, I en això ho tindríem, Àngel. Mireu, companys, quins 3 plats, i fartó i sorbet, i estos tendons que podríem dir ja converteixen, Àngel, a la xufa en ingredient d'alta cuina. exacto, exacto. Doncs ara, companys, ara vaig a catar-lo, eh? No, si no, me Fantàstic. deixaràs. Faltaría más. Després ens dius Fins ara. com Se estaven queden per aquests ací. 3 plats. Gràcies, Home, estan Manu. espectaculars. Teníem aquests tendons, el fartó i el sorbet, tot amb un denominador comú com és la xufa valenciana. I la veritat és que té moltes aplicacions a la cuina, com acabem de veure, i no únicament en Clara, l'horxata. si és que ja ho va dir Jaume I el Conqueridor, que això és horxata i els nostres cuiners bobos no estan, i ho han d'aplicar ahir en la Nouvelle Cuisine i en totes les històries. Novel Cuisine, que Merche, la cara que feia, no sé si era de Novel Cuisine No, això és que o de al què T-Rex era. Merche t'ha agradat, no? Perquè estàvem parlant de que el col·làgen i tot això fa per a les arruguetes de la cara Tu te espectacular. riuràs, però la horchata és un dels productes més versàtils Ahà. que hi Ja ho ha hem i vist. un dels millors ambaixadors, perquè té moltes propietats. Jo no ho sé, perquè això us ho tindria que dir un especialista, però m'han dit que si és bona per l'atenció, pel sucre, no ho sé. Però sense sucre, clar. Se fa l'horchata també sense sucre. També. I en sabeu- format salat, ha dit? Sí, en format salat. I fan magdalenes d'horchata i crema de xufa i unes coses. I això, torrijas d'horchata també ne fan. Sí, és bona per a tot, però jo me quedaria en la versió tradicional de la horchata per berenar. En fartons i La ja dolça està. amb el Ara, ese fartó. fartó, Sí, sí, forts tenia del món, una pinta... estigueu ahí preparats. Ara després li preguntarem a Manu com estava de bo, perquè de segur que estava igual que la pinta que tenia visualment.